Amamre ni amane e beko se de kan ye no say amamre ni amane e na beko so e wo government ahemfia Yema aye ahwefo nyina mo hwe Otumfuo TV akwaba emra enkran government aso ye wonim se eba amamre ni amane de asabi asante ye obi kai obi kire na dwumadi a ebekoso no eye anuanom mienu se de ye government dika kai se ne nua panyi eye krobi asante kotokoye na ase to abebi o hwe ni mfie aduonu no mu a yewura fro abanwa no otena so nyaye na government ebai ene ni nua panyi ebedi ye na yewura krobi asante kotokoye na ase to abebi o abedu kan o se dabi mitimi entwam enko ese me ba menu aketo na mbehwe ono so de ekoso enti ne eya amamre ni amane ewo eye government ahemfia enti ye hwe nim se ne dwumadi ebekoso nyina Otumfuo TV ye de ni nyina bebre na nanom eba se bia amamre ni amane ebekoso de kan ye no sabre de se de wo hwehwe enema o de maye na nka dwumadi na asase ano nanso enam se nsu kakra gugu ye afa na awia na pia ye hwe nim se ente government ba betena se ansana krobi Asante kotokoyene yewura na ase to abebi ono so abantene eya amamre ene amane ene bekoso ewo government ahemfia ye ma ye tie 40 ase se enye we ni de edi kan a Asantehene bi Otumfuo bi aba government ho afi 1946 Otumfuo a no te abanwa so Otumfuo se osai agema prempa otoso mienu aba government ho abasra no Enfie ebioson anwotwe 78 years pepe penny onu ba hanum July bosume ne da netoso abionunum afe apem ahankro abianansia ene obesra Asante abesra gamanche enti Otumfuo se de tudie ene ensra etoso mienu a Asantehene bi aba besra gamanche ye ko ne ene o manfo akobon nkomo na ya hwe dia manfo hwehwe free ene Otumfuo ensra hwe yi emu wa be mu de kakra o okay on se eba na amamre ni amane a se de government ene yewura efri tititi o enti eya na obi o ba bi no ka asem bi se o entichemu abamu a medwuma metiase eye sebi eye yewura krobi Asante kotohene o se agima prempoto so mienu na kwanse ofri kumase ba besra ni nua ketewa no eye ade a emfie se de o ka he no ayonkofo no efri tititi ne ba be sisa abre enti se yewura krobi Asante kotohene o ka de ni wo fa ye na ene wo ba ne kwan so ano no enti no enye se afei na obi kokyere bi ba bi obi kokyere krata akotena TV so say yewura ne na ne dabi na say ana say boss koto While we do all of this, ladies and gentlemen, would also like to duly acknowledge the presence of the chiefs and people who are representing the Ever Ashanti Union. They are very good friends of the Asantehene and are here on the invitation of the King of the State to share in the joy of the beauty of this union. We are grateful for their presence here. The Ever Ashanti Union are led by Togui Gobatenge Sedo. Togui Goba Senge Sedo. He leads the team of chiefs and queen mothers who also are here to share in the beauty of this celebration of life.
Asantehene the second. Hey, down. Oh, my dear. Yo, Nanano, and you pay for my Shemuha. Asaya Mo Shayana, and ya Sabi, Asa, Yasanofa. Now, there Sorokosa say, Kwan, it to be Sasa say, Itianano, the traditional council, Lanka say ye, the Equashipolo. Ah, oh yeah, a month from for him. Or no, Nawaba. Ah, Osa, Asasrukui, Adesha, Asantehene, Otumfuo, Asantehene, Otoso, you know.
Of respects, welcome up here the Nai Ulomo to give us the traditional prayer as we begin this durbar marking the royal visit of Otumfuo Asante II. And now, approach what man? What could you mind? Asantehene ebi alene ya ne ni abola niji ni ahene no niji ete efete he bi ana me ya ni ame afla Otumfuo Asante II niji nyo oshe be wulue ishe shi akeni woba wo fe woba pe ye kamancha popa no ehia ake woba ba koni wababi gan fenche jomo koni nichimo bonisa ke boni ichowo ake wotule koni wabwe yo beke wababi e ombani wababi ni kagbe koni ihawe jomo kuna gbene be woke kusuwe ajibo go into our prayers. There'll be a traditional prayer, a Christian prayer and a Muslim prayer to start off this celebration. Thank you all very much.